Shiji ba ba hlahisa le bona ntse kgona ba di group a ska ro tla le Alexa Casper banna jo na thabile banna bona Casper le nne ke thabile haholo go bona hore jo tshotse ba matha CTFM News. Bommasepala ba tla una molemo programong ya Lefapha la Thuto e Phahameng ntle le moo monna o hlokahalletse kotsing ya koloi Bloemfontein. Tsena ke tsa go hlano sebeletsong e kgola CTFM nna ka lebitso ke monaheng Rabete Maafrika dumela tsa rena re qala ka tsa selehae mme tsona di re Motlatsi wa Letona la Thuto e Phahameng le Thupello o itlamme hore lefapha le tla rupella baithuti hore ba tlo thusa ho lwantshana le mathata a metsi a teng ka hare ho Freistata. Re ka lefapha la ditaba la OFM projeke ena e tla tsamaiswa ka kopanelo le SETA e shebaneng le matla le metsi mme baithuti ba sentse ba rutwa motheo TVET College. Motlatsi wa Letona la Thuto e Phahameng le Thupello ke Mduduzi Manana. We know that many of our municipalities are really battling this area, provision of water, which is an essential need for our people. And it's not because they do not have much capacity, but it's because we have an aging infrastructure with a very limited number of people who can adequately service and maintain it. Monna o hlokahetse nakong eo koloi ya hae e ne tswa tseleng mme e thulana le borokgo Bloemfontein ka jeno hoseng. Jwale ka seboledi sa Netcare 911 e leng Chris Bota, kotsi ena e etsahetse tseleng ya DF Malebe hore tsa bohlano hoseng ka jeno. Ho ya ka lefapha la ditaba la OFM ho ile wa sebediswa motjhini wa Jaws of Life ho pholosa monna enwa ya neng a tshwarehile ka hare ho koloi eo mme o ile wa hlokahala ka lebaka la dikotsi tse neng di mo tswile. Seponesa se ntse se etsa diphuputso kotsing ena.